Gdje smo? Što? Mreža? Što je to? Može li me netko čuti? Zaključani smo na pozornici. Što? Nećeš uspjeti. To su ključevi. Smiri se. Što je to? Ne znam. Povucimo ih. Srijeda, ti ćeš biti prva. Ti si kukavica. U redu. Wow. Skittles. Mrzim Skittles. Presvijetle su. Zbog njih mi trepću oči. A u čemu je stvar s tobom? Nisi dosegao. To su moje ružičaste kockice. Spremna sam sjesti na pozornicu. Saberite se. Moramo izaći. Povuci uže. Moja omiljena čokolada. Fuj, odvratno. To su zemljani crvi. Grozno je. I mrzim to. Fuj, odvratno je. Ima ih toliko. Kad su me spasili? I to. Ne paničari. To su samo crvi. Ne rade ništa. Nešto ti je u kosi. A ovdje je ključ. Super. Možemo otvoriti jednu od brava. Idemo. Kreni. Dakle, pokušajmo otvoriti prvi. Da, riješili smo se jednog lokota. Što je to? Je li to WC? Ne trebam ga. Znam što si rekao. Ja tamo zapravo bit ključa. Ne želim. Odvratno. Razbolit ću se u srijedu. Pa, dugujete mi. Što je to? Naplati. Miriše ukusno, kao kredaje. Zdravo. Ukusno. Nema Neću vremena. spomenuti. I krenimo na to. Lansi je odvratna. Hajdemo vidjeti što je na dnu. I tu je naš ključ. Hajde. I to. Otvorimo novu bravu. Grad. Najprije moguće. Kako Ne, nestašno. U redu. Napravit ću to za nas. Pa, znam. Ja sam super. Opet, brate, bojim se. Pogledat ću. Imao sam viziju iz budućnosti. Stavio sam ruke unutra i... žohari. Kakva noćna mora. Oni su svugdje. Hej, onda I idemo. sve je odlično. Sviđa ti se nešto? Onda želim bolje pogledati. Čestitamo. Čekaj. Moraš izvaditi ključ. Nitko to neće učiniti za tebe. Ali to su žohari. Užano ih se bojim. Tamo je ključ. Hura! Lindsay, kamo ideš? Uzmi to. Pjevaj. Otvorit ću još jednu bravu za nas. Uspjet će. Hura! Kako svjetla. Oslijepio sam. Pa, ruke nisu za ništa. Sjedni. Jesi li u redu? Da, što je to? Ne znam. Izgleda kao soba za kemiju. Pogledaj što sam našla. To su upute. Moramo napraviti određene komponente i imat ćemo ključ. U redu. Trebamo uzeti roza, tikvicu. I u redu, sve to pomiješat. To strašno smrdi. No, izgleda odlično. Idem vas Lindsay ne gleda. Pogledajmo okus. Ukusno. Nešto nije u redu sa mnom. Ne. Zašto žudim za picom? O ne, Enid, što si učinio? Pomozi mi, ja sam... Što da radim? Tako je, tu si Enid.
Što se dogodilo? Ne mogu ostat! Čimi, popio sam tu tekućinu. Spasio si me, hvala ti. Ne diraj ovo, žao mi je. Sve ću napraviti sama. Ti možeš samo Gledaj. čekati. Nešto se događa. Mislim da napredujemo. Boja je promijenjena. Wow! To je šifra! Otvorimo bravu! Ovo je kod za sljedeću bravu. Pokušaj ga unijeti i lijepo. I mrzim grljenje. Wow, izgleda kao kutija s pićima. I eto, Rosa, idemo piti. Tko će početi? A! Ti buntovniče! Pogledajmo od čega je napravljeno. Vrlo čudno. Ljuto je, vrlo ljuto. I sada je tvoj red. U redu, probajmo. Nadam se da je ukusno. Wow, to je stvarno... Stvarno ukusno. Moje omiljene kuglice od sira. Nevjerojatno. Popit ću sve. Nevjerojatno je ukusno. Gdje je ključ? Žao mi je, Wednesday. Nemam to. U tvom je koktelu. To je noćna mora. Tako je odvratno. I to... Ima vatre. Srijedo, pusti da te rašladim. To je bilo jako. Ali našao sam ključ. Ovaj nije uzaludan. Idemo otvoriti. Sretno! Jao. I to. Ostani smiren. Da. Uspjelo je. Mora biti nešto drugo. Wow! Gnjurci! Volim ih! Ima ih tako puno. Možeš li Sigurna vidjeti? sam da nisu samo gnjurci. Unutra je nešto. Da! Špijun dolje! Tu je s podljama! Moj izgleda još bolje! Idemo. Bennett, prljav si. Kao svinja. Na mene je red. Želim raznijeti ovo. O ne, to je mlijeko. I sav sam mokar. Sad ja! Raznijet ću Dirty ovo. će kopati. Makni se, idiote! O, to je brašno! Pa, završio sam! Što je ovo? Srijeda, tvoj je red! Želim eksplodirat. Idemo skočiti. Šareno perje. To je odvratno. Sviđa mi se! Ti si kao kokoš! I probio je sljedeći balon. O, strašan si! U redu! Ovo nije ključ! I smirilo se. Hajmo to učiniti zajedno. Na 3. Što je to? Konfeti! Tako svijetli i prekrasni! Ne znam. Uzmi ga. Čovječe! O, super! Idemo, otvorimo novi... Što radiš? U redu. Eli, Unesi kod. pusti me unutra. Super. Što nas tamo čeka? Ima vrata. Toliko ih je. Nisam se ni zapitala što je iza. Lindsay. Kao da nema ništa. Hello? Ima li koga? Tako je zastrašujuće. I to. Pokušaj otvoriti ova vrata. U redu, idemo to napraviti. Što do vraga? Baš sam uzbuđen. Tako je super. Sviđa mi se. Odvratno. Mrzim sapunaste mjehuriće. I obožavam to. Lindsay, sada je tvoj red. U redu.
To je crvena boja. Ozbiljno? O moj Bože! Nancy, kako si? O moj Bože! Dobar dan. Osjećaš se? Bolestan. Vrlo si slab. Evo ključa. Posljednjeg ključa. Reći ću ti. Napokon izlazimo odavde. Tako sam sretna. Lansby, idemo to otvoriti. Hajde! Da, odgovara. Napokon smo slobodni. Idemo van. Gotov s prvim razgovorom. Piće dobro. Piće gotovo. U redu. Najlakše kao pita. Onda krenimo. Napravit ću šarene krafne od šarenog tijesta. Ispast će nevjerojatno ukusne. Istiskivanje šarenog tijesta u... Tijesta bit će ružičastih, žutih, plavih, zelenih krafni. Sada ostaje jesti da se skuha. Nemoj mi to raditi. Naravno! Dakle, gotovi su! Vrijeme je da ih izvadimo i treba malo ukrasa, druže. Ne mogu ih stvarno otvoriti. Hajde! Učitelju moj. Što tu frana? Što nije u redu s tobom? Uvijek sam to ja. Imaš malo i na nama. Nemam više posipa. Ima ih na prednjoj strani. Savršeno! Idemo! Pogledajmo kako stoje moje krafne. Svi su spremni. Gotovo! Sve smo stavili na tanjur i posuli šećerom u prahu po vrhu. To je savršeno za krafne. Moja majka je uvijek ovako kuhala za mene kad sam bio dijete. Savršeno? Vrlo je dosadno. Imam crne krafne. Ne, nisu izgorjele. Takva je to krafna. Krafne su same po sebi vrlo ukusne. Prelijevajući ih crvenom glazurom. Nevjerojatno je ukusno. Vau! Moje krafne izgledaju još primamljivije sada. Dodajmo neke detalje. Izgleda poznato. Zar ne? Moj mali dah. Hvala, Ruko. Trebam zdjelu i sirup od jagoda. Da, to je točno to. Jesi li spreman? A sada... Stavnji mojenč u štrcaljke. Ideja za šalu. O, dušo! Zašto tako plašiš staricu? Evo samo sirup od jagode. Prelit ću ga po krafnama da budu još ukusnije. Ubacujem par šprica tamo. Beba Kejte. Hajde, dušo! Obožavat ću to. Ti... Idemo. Čekaj! To je krafna i sirup od jagode. Kako sjajno! Vrlo ukusno. A što je unutra u šprici? Želim probati. Reci mi što je? Sino, znao sam da će ti se svidjeti. Pojačajmo ove krafne. Izgledaju jako slatko. Tako, bako. Nikad nisam vidio rica da... Krafne prije. Izgleda prekrasno i ima nevjerojatan okus. Hura! Tako sam sretna. Da razmislim, pobjednik je... Basti. Stvarno? Da, Budi ljubomoran. Pogledaj moje smiješne naočale. Želim koktel! Neka bude stvarno ukusan! Pogledajmo. Bit će gotovo. Super, sestro. u redu, ja ću sve skuhati. Gdje da počnem? Imam cool oblik za naočale. U njega ću staviti par Toxic Lace bombona. Što misliš? Nevjerojatno kiselo.
Sada ga stavljamo u pečnicu da se bomboni otope. Zatim će se stvrdnuti i imat ću karamelne naočale. Tako super! Biće to. Vrijeme je da ga izvučem. O, što da radim? Mogu li ti pomoći? Čekaj, mislim da znam. Samo pogledaj ovo. Idemo dalje. Trebam Skittles. Sortirat ću ih sve po bojama. Stavit ću Skittles u svaku čašu. Ovi su bomboni slatki i ukusni. A sada trebamo ga napuniti Spriteom. O, hajde, otvori se. Sigurno ću uspjeti. Skoro pa tu. Super! Ideja! Mogu koristiti svoju ukosnicu. Oh ne, nisam ga trebala toliko tresti. Ups! Puna sam toga od šešira do pete, ali nema veze. Još uvijek imam nešto sode. Sada, za dekoraciju, koristim šlag i Nerds bombončiće kao šarene ukrase. Tako lijepo i sjajno. Ukrašavanje svega šećernim duginim bojama. Ponosan sam na tebe, Enid. Sada je moj red. Napravit ću povrtni koktel. Kate, rajčica, svježi krastavac, malo mirisa mrkve, moj tajni sastojak, celer. Sve to izmiksati. Kakva predivna zelena boja. I što je najvažnije, nije onaj troll. Samo pogledaj to. O, ne, smrdi. Gladna sam. Već sam pripremila čašu za svoj koktel. Trebamo ga samo skuhati. Sigurno neću koristiti Sprite. Imam svoje vlastito jedinstveno piće. Napravila sam ga potpuno sama. Stvar, trebam tvoju pomoć. Odvuči pažnju, ne mogu otopiti se na tebe. O, ukusna krema. Tko me škaklja? Prestani, prestani. Samo trebam šlag. Uzimam ovo. Ukrasit ću svoj koktel njime. Što? Šišmiš? Odakle si došao? Ulovite ga. Ti si na potezu. I sada vaš koktel. Stavlja slamku i možete ga probati. Probudi se. Sve izgleda vrlo ukusno. Nikad ovo nisam prije probao. Nekako je čudno. Neki čudni osjećaj. Oprostite. Da. Ne želim to više piti. Što je ovdje? Izgleda čudno. Nekakav zeleniš. Ne sviđa mi se to. Fuj. Vau. Ovi izgledaju tako cool. Šarene bombončiće. A koktel je nevjerojatan. Sa šlagom na vrhu. Neću se tresti. Čuva se ovdje. Stvarno? Hvala ti. Žao mi je, prijatelju. Kate je gotova. Da! Hajde! Tjestenina. Naravno! U redu. Pokušavam to kuhati. Spreman? Već znam što ću staviti. Stavili smo crve na tanjur. Nisam to učinio. Uništila si mi jelo! Srijeda! Ne možeš poslužiti ručak svojoj sestri. Dopusti da ti pokažem kako kuhati. Moramo upaliti štednjak, staviti vodu unutra i naša tjestenina će se kuhati tamo. Pa, krenimo. Špageti su dosadni. Ne želim ih kuhati. Ne! Smanji boju. Ne! Oprostite, ekipa. Moraš biti oprezan. Žao mi je. Wednesday. Nisam to učinio namjerno. Evo brašna. I razbijanje jajeta točno u sredini. Sada on izrađuje sve. Gotovo je. Uzimamo male komadiće i 4 grudice tijesta. Najzanimljivija stvar je uzeti boje različitih boja i dodati ih svakoj od njih. Pogledaj sve te boje! Koristeći posebnu mašinu izrežem je na različite kriške tjestenine. Super!
Ostaje mi da kuham svoju tjesteninu. Stavimo je u kipuću vodu. Spageti su gotovi. Oh, ništa Koliko ne je mogu magle? vidjeti. Gdje je čaj? Pozdrav, ovo je... Bako, pomoći ću ti. Hvala što gledaš. Gospodar prstenova! Bako, Gubio evo sam se salveti. U redu, hvala. Sad stavljamo kečap na špagete. Možeš probat. Igra Idemo. počinje. To je jako cool. Ne shvaćam što je tu zanimljivo. Imam kul, jelo, stavljam špagete na tanjur. I sad, mi treba tinta. Tištanje van. Špageti. O da. Ispalo je crno. Ura. Istiskujući kečap odozgo i ukrašavajući sve marmeladom u ledu. I jesu li stvarni? Volio bih da je to istina. Evo dolazi. Stavili smo nekoliko na Mislim vrt. da će Kate to voljeti. A ti što misliš? Pa, i ja sam prilično spreman. Što misliš da je to? O Bože moj. Ukusno. Što? Led? To je zastrašujuće. Što radiš? Je li izgoreno? Ova tjestenina je crna. Pa, osrednja je. To je jedno. Žao mi je. Wednesday. Sada probajmo ovu tjesteninu. Izgleda tako poznato. Baka mi tako kuha. Oh, stvarno? Pojest ću ovu stvar. Što? Dugine rezance? Tako je tiho. Nikad ovo prije nisam vidio. Mljac. Hvala vam. Jesi li spreman? Idemo. Dobro, želim salatu. Zašto sam prijatelj s Anom? Odlično. Oh, to je vrlo jednostavno. Aka je u pravu. Lako. Moj red je da započnem. Početak. Trebam slitu. Završeno. Idemo. Sada malo pilećih prsa. Skuhao sam ih i izrezao na male komade. Prelijevam ih preko salate i dodajem malo krušnih mrvica. Napravio sam ih sam. Vrlo su ukusne. Dodajem ih salati. Sviđa mi se ovo. Zaboravio sam na sir. Ocjenjivanje? Što više, to bolje. Pa salata je spremna. Na mene je red. Napravit ću odličnu salatu. Imam toliko povrća, ali moram učiniti nešto stvarno zanimljivo s tim. Prvo, sjeckam svo povrće na male komade. Sad sjeckam sir. I da bih moju salatu učinio super zanimljivom, napravit ću nešto zanimljivo. Svo povrće bit će u obliku cvijeća. I sir. Također. Pogledaj to. Izgleda nevjerojatno. Stavljam ga na štapiće i u vazu. Kako ti se sviđa? Ozbiljno? Izgleda ti lijepo? Dopustite da vam Zaista pokažem. je Strašno ovo. lijepo i primamljivo. Dobro, dobro, dobro. Režeš sve sastojke. Stavljaš sve unutar paprike. Uzimaš krastavac. Režeš ga na tanke kriške koristeći guljač za povrće. Biće to jezik. Da. Samo pogledaj to. Savršeno. Dodajem svoje masline. I imamo malog čudovišta s očima. Kate, hajde. Pogledaj ovo! Komad! Čekaj! Moje povrće! I ne sviđa mi se. Što imamo ovdje? Salata s piletinom i sirom! Obožavam je! I milijun lajkova! O moj Bože! O moj Bože! U redu? Trebala bi ti se svidjeti. Što imamo ovdje? To strašno čudovište! Pitam se od čega su te oči napravljene. O, ne volim masline! Wednesday, želiš li me otrovati? Freddy je pobjednik!
To je ogromno. Da, dobro. Što je? Zašto ti se to sviđa? Ja se jednostavno Pokušaj staviti prst unutra. Što želiš? Gospođo, neću to učiniti. Čak ni novac nije pomogao. Hej, ljepotice, sve što smo učinili je da si mi dala nešto novca. Pa, dobro, hajdemo ovo. Također ukusno. Novac? Da, uzmi to. Čudno je, ali dobro. Sad je moj red. Tako je lijepo. Hajdemo pokušati. Jako je ukusno! Pogledaj ovaj pjenušavi mjehurić. Pogledaj moj jezik. Sav je u svjetlucavom. Oh, Mike! Pa, uživat ću u svojoj žvaki. Tako je ukusna. Vrijeme za malo balona? Usne! Volim te. Tvoj je red. U redu? Pa, to je udar? Da. Dođi k meni, moj gume. Vidimo se, moj pištolju. A hej, to nije bio veliki... O, i želim veliku limetu. Žvačem puno. Ima žvaka! I sada! O tome govorim. Ronalde, ja sam. Što je to? Ne izgleda dobro. I imam tortu. Ne onu lijepu. Zvono? U redu. Wow! To je kraljevska torta. To je... Tako je cool! I to je hrana! Nije fair. Uzet ću žlicu i krenuti od sredine. Daću šansu. Bilo je prekasno. U redu je. Zapravo je ukusno. Definitivno. Stvarno pojedi. Da, slažem se. Bio sam u krivu. Zapravo je nevjerojatno. Što sam mogao? U moje vrijeme? O ne! Svi su tako jebeno mekani! Zaista sam ih izgubio! Što se događa? Jeo sam to! Ubit ću vas, gadove! I sebe istovremeno? Očito. Hajde, pokušajte. Molim vas. Pusti mi da ti pomoć. Odakle da počnem? Znam, trebam pomoć. Dobar dan, gospođice. Kako vam mogu pomoći? Platiti ću ti novac i moraš mi napraviti nešto takvo. Dobro. Moramo učiniti. smislit nešto. Gotovo. Evo tvoje torte. Au, super! Zaboravio sam dugu. Wow, prekrasno. Cool. Da, princeze imaju najbolje stvari na svijetu. Spremna sam odrezati sebi krišku. To je prekrasan komad i tako je ukusan. Nevjerojatno je. Dekoracije su sjajne. Mljac. Da, izvoli. Ti si zadnji. Renđen. Nije jestivo!
Cure, tko ga želi? Ulovite. Wow, to je ludo. A ja ću pojesti svoju tortu. Kakav ukusan obrok. Želim još. Da, pojest ću sve. Ne režite ga. Moje ruke rade savršeno. Rezati. Savršeno. Prvo sam ga zgrabio. Kosim na početku. Što? Kako on to jede? Mislim da mi je dosta. Ali trebamo... Je li on živ tamo? Vidimo se ovdje. Što je to? Što? Jum! Puno slatkiša! Wow! O da! Zlatni žele! Hej! Počet ću, ali ne želim. Izgleda tako odvratno. Čekaj! Ukusno je! Mljac! Ne sudi knjigu po koricama! Na prave stvari. Sviđa mi se sve. To je odvratno. Mike? Pa, ja ću nastaviti s mojim obrokom. Pogledaj ovo. Istiskujem to. Ukusno. Čekaj malo. Pogledaj moju kožu. U redu, pokušaj ponovno. Hajde da uzmemo još. Što će se dogoditi sljedeće? Mljac. Joj, moja me usta škakljaju. Obojano je. Super, što? O ne! Nestalo je. Ne diraj me. To je privremeni učinak. Tvoj je red. Sjajno. Otvori poklopac i istisni. Prefino! Misliš na što? Pomoć. Čekaj malo. Zlatni lanac. Vidimo se. Wow, idemo još. To je tako. Vidimo se. Nešno. Hvala ti. I ona je oslonac. Super. Staviti ću ga. Što je bilo? Ne razumijem. Slušaj, zboro. Bojim se, Greška. ali sam smislio nešto. Ukrasti malo nakita. Što kaže? Oh, je li to? Kako? Pomozi mi. Što? Fuj. Što? Da. Ja sam sretan, pogledaj tamo. Volim nježnu čokoladu. Hej! Prestani zuriti! Da, znam. Ovaj put nemam sreće. Kako bih trebao jesti? Prvo, ja ću... Ali... Hoćemo li biti sigurni? Pokušati otvoriti? Čekaj. Zapravo Ukusno. neću. Samo ću ga polizat. Izgleda čudno. Slikat ću. Objavit ćemo to online. Video je zapravo puno bolji. Što? Hej! Mike, počni jesti. Sa zadovoljstvom. Što? Trči! Gotovo nam je. Nevjerojatno. Slomilo se. Ovako je još bolje. Fino. Pojest ću sve. O, da. Daš? I sada prelazimo na iznenađenje. Cool auto. Mogu se igrati s njim. Ah, dečki. Pozdrav.
Pa, sada je moj red. Počet ću od samog vrha. Čekaj. Konobar? Slušam. Stavi čokoladu u moja usta, molim te. Naravno. Učini to. Idemo. Odvijaš ga? Gdje si? Djevojko! Ovo je... Pjevaj! Više! Bit ću zaprepašten. Sretan što te mogu nahraniti. Još jedan dolazi. Donekle. Oprosti, ali to je jako boljelo. Slušaj, imam plan. Nemaš dopuštenje biti ovdje. To je privatna zabava. Više. Evo ga.